Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. UMDC na Miliam constituency ba RV Lengdo. Ulawan ra hapok kayang dorbar ka ba arsingi ka Khasi Hills Autonomous District Council. Halor ka jing up jing ma ya ka jing kiyang kabadan ha umyam. Namar lada ka klem no namar ka jing shong senjor kala ban bu jing ma ya ki basa harum ka te ka jing kiyang. Bat kan wan ra ya ka jing do nong ya ki balet bawan. Uba lengdo ula ai jing mut ya ka KHADC kabadai trai ya ka wa umyam. Bagadai ban shimkhia ban thau kilat kilenti ban shnano dakawai ka jingking khnang bakanum jia ka basngausi tentang poin so jikli lora ben ba Roni Bilindo kire juga badan po pemil na kone la isi kin juga Mr. Chairman sir, aku bercuba jadi kembali melawan kau MDC Badan Buron Miliam constituency. The Bawang will be extreme member in charge. We please to state the role of this council as far as the bridge over River Umyam is concerned. As there is a vision that its stability as enemies may endanger the life and property of the people living downstream. Mr. Sir, the matter is under the control and supervision of the state government. Mr. Chairman sir, balai ngonra kini kecing keli, nama kadon kecing septir. Umtang jong kisyong kitau kipaita kibasyong sarum jong kini ka wa'umyam. Mereka kadon kecing septir ni balai kawan ro namar ba imat kecing jong kaki kecing kieng lani ka lifespan kecing kieng kalakut. Dia bang ipek menta dikali kibah don hadu khatar khasau syaka dia lembab kecing kieng. De masuso syakir bakum di MDC kibaron kecing kle ya kabit kabiang upaita namar ba kumbang sutu kawa umyam kadai ilong crime ke council. Oh, kejengkian kadai kejengpek jangka sarkar kembali jubah Miliam dan Buron. Hendai kum kita khot jangka ni kayen naslo idai ban simkia. Ban pek baka sarkar jela lani ka sarkar India ke badai bakin le na wood ban wat na kala kalti ban don na koi kejengkian bang inembu kejengma ya kejengim jangki parado parasnam jongi kibayat bayang ya kene ka penan kam ni kene kejengking pakham tam kitu ki basyong sakhe namarla da ka bathai kene ka dam ngamte ka e kejeng abreu ka e kejeng julor ka banja dengan suanda kene namar ban i ka don kejeng kuslai kejeng langa jung pisa jung ki pajba ke bah penan kam ki kejengking yo ka jai yo ka dam te na krai ka bahai ka ba mo ka kanu la dan ina penyada kan kambha banya kabai ke jung tempat kia ana skua ban tip lesela da ka isi kan chimkia man thono sia ka sarkar ban le ye no so ban don kuno ka jinja ka susi. Mr. Chairman sir, kumulai sibuna ilaw MDC Badan Buron jangka Miliam constituency di judge banga day atat former minister tu boleh pek dia ka power kata itu support ada ngadon kat tu kan ka intip siapang ka long tungka je nak bentar baka di member baru ke house away ticket ya ka ni ticket la snaya bridge com road but pendap ni ka senang sejakan spa rivsa bala snaya ni dikatakan SYES EB Assam State Electricity Board. Ada nang turun ke bawah state kelawan itu ding
I think no Kasata government of Meghalaya, but sa Meghalaya Electricity Board. Ngamu penong banaduk por bagadang wong mobilista. Keladon kecil singau. Penjaya kalau kecil. Kamu kecil singau untuk bomba dibayar kalau kecil. Jadi kumpul orang dah member ni form lem. Tiba-tiba dia ke lifespan jong kan kecil. Yang kelak belum bakalakut. Dia ada kalakut. Nimtip ke air kebencian. Kata tadi sebab nimtip ke air kebencian dah bakal lakukan. Jadi aku tu berpor. Nyahi dah lebih. Ngalahin stroke ia kebot. Bahkan pegnia, bahkan husiar ia kecilong timan jong kan itu. Dah kebanbo dari expert party. Bakin jurit dia kan. Kalau kena keman kena. Ngah ai kecing jerok ya MDC melimbo sukiai subjek abau yo ngau ni grand persiau tem sabun dibayar na kini keserok. Je kum kalau mentah kini ke hak apa kecing penyakit yang kan MDC kan. Je Nasno badong ka don siya ngatry chan ya baro itu suma kam tam lay ba kanika present age modern generation coba increase ya ke modern capacity way of behavior. Itu sih begitu no tahu san tahu tisu. Nanda because of rapid development take place in the field. Kiwan kita mesin rapa di masyarakat. Sebelum itulah kita penjahit dan bahasa kita. Tentang lain di kelas new nang ni cerong lagi snow ma lagi fuir tindak no. Temen hingga kelia di officer juga state. Kru dia lah ini. Nah, sukia bahaya itu curang. Kenapa dia ialah ini? Jadi officer yang bangga, we have taken up the matter with the state government, and we have apprised them, but in take up the matter expeditiously. Tak bangga tu, hadung dah. Jadi siapa ketika house kalau concern dan baca member badan buram namelim. Will take up the matter immediately with the state government on this particular subject. Yung ke-experience siya, no? Takublay sibon, yung badan buram, namar ba, yung nong manchusmak, na iba uyam na simkya, kalau kejengkeli jong na amdai tambah keren bakti officer ke department na jong, dari keren bakti officer jong ke misi ada takublay sibon uyam, nganget ba, ladang idon kibri bukit klik kumuki. Na pada kejelas ini kemangyang ketian pada kadang kesihatan lena kiti di pasangan. Kemudian sibun na try kumpi nomi mat wala dangin day jom kayeng darbar kawan sa kejelaru idon kejuk kejungkit klik kemudian maki. Kemudian sibun nangit enam budil dia ba in wala sa kawai pat kejungkit ba nomor kemukiong maki mentah iwat jungkit dikali kita sauhau sangkutan ia itu kejengkian. Try korban tahu itu kejengkian. Ikali ingat try kinum palat ya kasantan na sipotan. Kemudian sibor ia madan buram. Itu istilah masa yang orang kerja jengkeli. Sultanat sibun yang ia mencari development saya berada di Pau mensuah Minister of Power. Kamu lakam sukha communication. Kasih waktu pendiat kegantin expeditiously. Kalau officialnya verbal. Tak. Mr. Chairman Sir, Nisbun ia kini nomor bekam ketika bekerja.
ngasukwa bantik dia kali decision of the matter whether verbally or officially bang kuat penipu pokah kita. Then we'll take up follow up that will know whether it's officially or verbally. Kalau bisa cuma sentuh kadang-kadang berbeli. Dengan suka dan kemau tengah ni gawe. Dan suatu film minister in charge power tengah try kim say agreement jomu ASEB buat United Kasih di situ. Nomor bentar pada video IM charge jomu tengah try selang mau ikut dokumen pinjat. Hak gawe official letter satai bagi buat bantip karena ke time frame ban sedang ia kan New Bridge ban nombor jingma ia kasih berapa namanya misal cuma sar ila ban yarki namar ba mo haji dei berkiai tadi jimna ban berkiru haji dei begini suppose let us assume ngada kan ni ke bridge ke kolam saya kan kadang Mr. Chamasang ngasih ban butang iwei hato uya in charge government udon dem ngajingmut ban talk officially pada pembentuk kamu ia ke agreement ke jongi ngamtip whatever bagi long consent ni kan ni nama kaji transfer na ASEB SEB ru ngakai kembali stakeholder kaji transfer na ke MSEB syaka MECL ru ni kembali berdaya terang sampai nong ba time hasko banamda kaji ma jom kan nong ba jom kan jelaban kowe iko bantip baka sarkar hadu kan orang serius but when the bridge will be started maka DC Council has a very right but intervene but kan nega bentar namar we are designated mas ko bantip tengika Mr. Chairman sir lengbakan yuti oleh semuanya yang leader opposition ru Gubernur ka suggestion balawan rak dan MDC badan buram nemelim balawan rak tu saya kebakam sokiat kata kalong ba not only let us assume people in the state already assume that this bridge may crack or collapse at any time. Ngaruh wala dengan long minister in charge power, dia kena ke agreement yang itu aku kan kena. Mungkin mau idea itu. Cendeng awalong ni biang kumu MDC, gelemi kena kecil, friend kecil, kalau coba kena kecil tadi, jom ke hasil satu nomor council, baca masih. Dan hak ini kita yau, orang hak ya. Departemen berkembang besar bagi yang akan not halor ke mereka iman nak kebentar take off mereka but to isi but after that take off mereka but ke state government kam tam hakabayadai kumbala ai cumut dau lila opposition hakabayadai but the alternative for construction of other bridge in case kadang-kadang kamu kecil ia kena ke existing bridge ke badan mereka.